Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing
berdua. Nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede, ne penting ada usaha. Beli muani, tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
singkal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik tugas pelinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adik nih boya aja beli angsapkan janji nih nyayangin adik ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adik nih boya aja beli angsapkan janji nih nyayangin adik ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
Yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng elasing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi dodunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi dodunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
pati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane bagai sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layan adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau urep nyama brayane makejangeleng takalan nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase belilan kanake nyaku pangima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi katrima ring sisen hidayan pramekawi.
Ulun padu keliang Tuai manam selahi Moga si domangku Lap karya ilang padiku Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budek kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki No belok ke walus rado lampak Laskan Mungkin suwe kelawam baki Mangke unang itu menadi jan panggul mandiri Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budek kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tusing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang Wah, kalau nggak ada di lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih.
presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma meken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaskon kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak hukum pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaskon kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak hukum pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Konten di tengah ya, konten ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan Pak.
iring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yaksiang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yaksiang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
tugas pidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan ne jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga cora di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortan, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Ngai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga cora di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortan, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.